Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mewali ngelaksanayang pengujian terkait pelaksanaan pungutan wisatawan asing Touris Levy. Sani kerencanayang merilis ring tanggal 14 Februari sani jagirau. Sedurungnya nih layanan Love Bali sampun keuji ngangge user acceptance test, raris rauh mangkin ring tes operasional, sani kelaksanayang ring kantor Bank BPD Bali. Samian sistem tur tata pemarginya nih ngangge data asli wisatawan mancanegara. Ngurah Udiana Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Mausang, yening tes operasional TO pina ke edan pinih untat sadurung layanan le Bali karilis ke publik. Manut Dani, samian tat pemargi sani patut kemargiang, wisatawan asing ritat kala naur tourism levy patut kauji rumasuk pembayaran individual, grup saha pengujian pembayaran ring soang-soang endpoint utawi payment gateway. Punika taler kelaksanayang uji metode pembayaran side ngangge kartu, Visa, Master, JCB, Amex, BCA, BPD Bali Channel, bank transfer kantos kris. Munggah ring TO inucap sawetara wisatawan asing rauh antuk laksanayang uji langsung pembayaran pungutan wisatawan asing turut sida memargi antar. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun Ngewedarang tes operasional galai mangkin langsung ngawi gunayang data real wisatawan. Selanturnya nih Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana Mausang yening kasumekenan wisatawan asing ritat kala naur tourism levy puniki dahat ageng. Punike kabuktiang ritat kala aplikasi le Bali kabungkah ring galah wengi kantos galah 5 sande kawentenan wisman sane naur sampun kantos langkungan pitung atusan diri wisatawan. Indika inucap nyinayang yening sosialisasi sane kemargiang oleh pemerintah Provinsi Bali sampun memargi antar tur katrima becik oleh wisatawan. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.